Kugeza uyu munsi uburyo bwiza bwo kwirinda kwandura iyi COVID-19 iterwa na coronavirus ni ukuguma mu rugo wirinda ingendo za hato na hato zitari ngombwa ndetse no gukaraba intoki inshuro nyinshi bishoboka nk'uko tubibwirizwa na leta y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri y'Ubuzima. Nibyo koko biragoye kuguma mu rugo niba utazi impamvu nyamukuru yo kuguma mu rugo. Leta y'Ubushinwa yabashije kwigobotora iki kibazo cy'ikwirakwira rya coronavirus ariko ifashe zimwe mu ngamba nk'izo leta y'u Rwanda iri gufata ubu ngubu. Ibihugu nk'Ubutaliyani, Espagne, Ubufaransa n'ibindi nabyo byamaze gutakaza abaturage benshi kubera kwinangira kuguma mu ngo kuri bamwe mu baturage b'ibyo bihugu. Niyo mpamvu muri kino kiganiro turaza kwibanda no kugaragaza impamvu kuguma mu rugo muri iki gihe leta yashyizeho ari cyo gisubizo cyashyira akadomo ku iherezo ry'icyorezo cya COVID-19. Coronavirus ishobora kubaho iri hanze y'umubiri, mbese iri ku bikoresho kugeza ku minsi 5 cyangwa 7 bitewe n'igikoresho iriho isaha n'isaha umuntu ashobora gukoraho akayandura. Akaba ariyo mpamvu tubwirizwa gukaraba intoki inshuro nyinshi kubera yuko tuba twakoze ahantu hatandukanye abantu bashobora kuba barakoze imbere yacu. Nituguma mu ngo zacu hagati y'icyumweru n'ibyumweru 2 ni ukuvuga ngo byibuze iminsi 14, coronavirus iri hanze ku nkuta, ku makontwari yo muri za boutique, kuri gishe za banki, ku ntebe n'ameza hirya no hino mu mashuri, mu nsengero no mu masoko n'ahandi. Coronavirus zose zirapfa zishire, ni ukuvuga ngo nta coronavirus iraba isigaye hanze y'inzu zacu. Nituguma mu ngo zacu icyo gihe cy'iminsi 14 abantu bari baramaze kwandura bazaba baramaje kugaragaza ibimenyetso bajyanwe kwa muganga bavurwe, inzu zabo zishyirwa mu kato iminsi igera kuri ya yindi 14 cyangwa se ziterwe imiti. Coronavirus ziri muri izo nzu zibe zirapfuye zose. Icyo gihe birumvikana ko nta coronavirus zaba zisigaye mu makarisiye n'ahantu hose uretse mu byumba byo kwa muganga aho abarwayi bakurikiranwa n'abaganga gusa, ubundi ubuzima hanze bukomeze nk'uko mbere byahoze. Birumvikana ko igisubizo kino ndwara ya COVID-19 iterwa na coronavirus ari umusanzu wa buri wese kandi nta kindi bisaba, ni ukuguma mu ngo zacu. Bityo rero twese dukoreshe neza iyi minsi 14 yateganyijwe kugira ngo abantu bose bafite aho bahuriye n'abarwayi ba coronavirus babe baragaragaje ibimenyetso bashyirwe mu kato bavurwe, ubundi indwara ibe ishize mu baturage, basigare barebana n'abantu bava hanze y'igihugu bajye bahita bapimwa. Kuko coronavirus ubwayo ntabwo igenda, ahubwo abantu nibo bagenda bakanayikwirakwiza. Kwitwara neza tuguma mu ngo zacu biganisha ku ndunduro za COVID-19, bitabaye ibyo ntabwo byazoroha. Naho dushoreje ikiganiro cy'uyu munsi cya Corona Update. Ugikurikirana kuri YouTube channel Umurwa TV. Ngite Edward, naho ubutaha, bye bye.